Mwiriwe banyarwanda banyarwandakazi, amazina yanjye ni Bahenda Umurerwa Arlette Amanda, nkaba ndi contestant number 55, nkaba ndi bataramire mu mbyino nyarwanda. Murakoze. Yemwe bahungu nimuze tujya inama tujya imigambi yo kubyina ikizungerezi. Ngabo rero igisi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinywa mu miyo. Ngabo rero igisi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinywa mu miyo. Uzamutashye wa musore munyakazi, uzamutashye yasize umugeni mu nzu, ntawamurenganya yo n'amashiringi. Ngabo rero kinarugamba nk'uko ikinywa mu miyo. Uzamutashye wa mugore mukankusi, uzamutashye yasize umugabo mu nzu, ntawamurenganya ubwo n'ubusamazi. Ngabo rero ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinywa mu miyo. Umwiza n'umubi sinabarenganya, mu kabari sagenda vunagura ingingo. Ngabo rero gukunda ni byiza, gukundwa ni byiza, na nyiragicari yakunze bucyana. Ngabo rero byose ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinywa mu miyo. Nasanze agakecuru kiyesura cyane ngo icyami